Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abakora akazi k'isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali, ndavuga abakubura mu muhanda ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, bagaragaza yuko bahohoterwa n'abakoresha babo. Nimvuga guhohoterwa ntago mvuze kubafata ku ngufu, babakoresha imirimo ivunanye kandi ndetse bagatinda no kubahemba. Bityo Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo avuga yuko bagiye gufata ingamba zishyashya ku bantu bazajya bahereza amasoko cyangwa bazajya batsindira amasoko yo gukora amasuku hano mu mujyi wa Kigali, ko bagiye gushyiraho amategeko mashyashya n'ingamba zishyashya cy'u Rwanda, nyuma y'uko moto z'amashanyarazi zikorwa n'uruganda Sipiro zivuzweho ibibazo bya feri zidafata zigatuma zikora impanuka. Umuyobozi w'uruganda rwa Sipiro avuga yuko izi moto za Sipiro nta kibazo zifite, ahubwo abazitwara aribo bafite ikibazo. Ni mu gihe rero umuyobozi w'uruganda Sipiro yatangaje ko batangiye guhugura abazajya batwara zino moto kugira ngo birinde impanuka zikunze guturuka ku izi moto za Sipiro zivurwa cyane. Kugeza izi saha moto za Sipiro zikaba zirunze muri stoke zitari kugurwa, bitewe n'uko zaciye ku itangazamakuru bavuga yuko zikunze gukora impanuka nta feri zifite, zidakoreye torotsiye. Ariko bashyizeho umukono bavuga yuko izi moto nta kibazo na kimwe zigira, ahubwo ikibazo kigira abazitwara, aho usanga umuntu utwaye iyi moto ya Sipiro ari kugendera ku muvuduko w'ijana, ku muvuduko w'120. Ese umuvuduko w'120 wafata feri zigakunda? Ese umuvuduko w'110 wafata feri bigakunda? Ese umuvuduko w'100 wafata feri bigakunda? Bityo rero umuyobozi w'uruganda Sipiro avuga yuko ikibazo ari abazitwara birukanka cyane, kandi ikindi ntago iyi moto ushobora gufatira feri rimwe ngo ihite ifata. Biba bisaba ngo iyi moto ugende gakenya, koko izi moto ni iz'abantu biyubashye ba VIP badashaka kwirukanka cyane, biba bisaba kugenda gake gake pana kwirukanka. Bityo rero abazajya batwara zino moto batangiye guhugurwa kugira ngo batazongera kugaragaraho ngo Sipiro yakoze impanuka Ruyenzi, Sipiro yakoze impanuka Kamonyi, Sipiro yakoze impanuka Kimironko, Sipiro yakoze impanuka Gacuriro, Sipiro yakoze impanuka ku Muhima, Sipiro yakoze impanuka Kimironko, Sipiro yakoze impanuka Kabuga, Sipiro yakoze impanuka Kiramuruzi. Izo ce zose ibi ngibi rero byavuyeho, bivuze ngo noneho ababigurira moto za Sipiro bazigura. Nuko nguko batangaje. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba ubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Ye mwarimu mubana, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Turabakunda cyane. Ciao ciao.